بونجور. سلامة ربي مزيان فيك. بونجور أزور. لا صراحة. صلاة على حجاز. أو تدرس سيما كشطوح غادي يحكوا ونص مسالم. الاستوار هوبلا ولا سردين تفضل الصوم شمل السردين هذه؟ انت خويا زوزو ناوي سردين هيا كلاسيك وكاين للسوق. كلاسيك السوق هذاك تسمى Pourquoi il est simple ذاك يوم كان فيني Il est populaire. Populaire. بالصحة هذيك هذه. انت اللي بريكيني ماشي الجزائرية الجزائرية رشيد هان مام القهوة كاين نبطوط تاخذ وين تسول القهوة راه شو داغ ديكارو هكا ايه داغ ديكارو سيكارو تاخذ وين تسول القهوة مثلا كي تسول القهوة تما غنفينا راه اخا كي تكوفرين كيف السوير تما غنفينا راه الجي تما اللعيبه دوك يسون ديستون تحكي راهم لكن بار كونتر باغ اكزومبل هذه اليوم اللي ديتيكت في سناك سناك زعما يبو لوي تونير لا ما زعما الحل واش كيضحك راهم هين فرانشمون لا رود ديزلي ça fait longtemps plus de 10 ans à 20 ans هذا j'avais eu peur franchement بدير الجي نورمال الجي حطها لعبات تصان لعبات نشرح يعني تو مي هنا ان ولا ريان دي تو وعسوا وتحكوا وشكان بوسوا شكان لكن لي جون لكن خاطر لي جون ils sont cool عسايمان لحون ils sont libres ils sont chez eux il y a personne qui les regarde il y a personne qui les embête on se sent chez franchement j'aime bien je me sens chez moi je me sens chez moi je me sens en sécurité je me sens libre libre franchement voilà par exemple التصوير دقيقة هنا لبوبريس يجي يكون par exemple في الجي ناشو تحبس انا تفضل واحد 3 بيرسون تحكي لها كيدير هنا شي يخدموا هنا كاش كي سون طون دو فير نقول دقيقة قلع دقيقة بيان لا نعم واضح كوريكسيون دي مش تاع شو؟ ماشي سوي لك ناس جاك كيني وبغا ترس انت خويا خمس قراك شحال الكوراج يكون كيما شحال الكوراج صوصي كذا artiste toujours وي صنط تواليت تبي تمز صريمة بسم الله ودرت اي فوالا خاطر ذاك نيغوسياسيون اوكي صحيت لك Ok, c'est un nouveau film d'Ali Mozaoui. Avec chacun comme à 18 ans, on va le voir. Le monteur, donc je ne sais pas. les films tu vois Je je te parle d'autre chose يعني Et voilà. يا أطلق زعلي علي حجاز il est connu animateur à la télévision auteur donc أتسقسي كران لي كيستيون يعني عند تقولي ضاك الصورة باش تخدم ضاك الصورة ماشي كي سيدي داك السقسا كاين اثر اش نخدم والله سي سا معليش المهم جاوبي
ساتورن زاد خممت ريفيرونس الفيلم اللي يقول لك كنا يولي فيديو اكتشف تخدم ايش تخدم دايور ميم اكتشف سد تخدم روبورتاج سور لي جاني ولا يعني دي بروبر زيو يعني ستيبل ريجيون لي جاني اش كيف جيسبر تي بيان اوسي والله الناس كيبقوا سنوا غلط يعني نولي نسد نبغاك نعرف سنين ميلا انا تزامر غلط راه نبغي ندير في كيلو ولا كيف كنت تخمضني اياه خدمانية زايد ستروطة إنما الأعمال بالنيات كلش بالنية دايور سي ليماجيناسيون زيك تيماجيني اون رياليز دي شوز مالا انت مخنا كنت نخدم دونك اون ريفي اون رياليزي دي ريف تولا ما تقدرش نخدم je vais commencer d'abord par je n'arrive plus وين يدهدون peut-être المخ est bloqué à un certain passé ou de nous faire يعني un rêve qui ne se réalise pas une nuit qui ne se finit pas après tu vas perdre la vision tu vas faire ça une action qui n'aboutit pas tu vas perdre un certain الخدمه والشيره ونسرف حالها ان سيغتان مومون ذا غتحبس كيتقرا عندها سي اون نو ريسوا ريان اون كونتربارتي دو سكون دون اون سو فيد الخدمه انا كنخدم والله ما فاهم كاين شي هضره نقدر يقولوا اسكو تنخدم على كلاعلين اسكو ونخدم على اسي نغير ويد نسقع نغير ويد غير جوجينا كان بعيد اي بي زون بريفيري غارنا الريف دونك وياك شي تخدموا السنيه فوالا وثلاث الحاج نورنا عن الحاج سيدنا صح كوني on est très très méchant avec les gens d'abord tu vois par exemple تقشتي زينين في الدرس تصفى العباد شي كواس دفن اللعيب كيف نوك ديس باسكو لي بال تو سامبلومون tu vois اليوم par exemple يفارد il a eu un prix يقفز قلت الحاجه يبقى تفض tous les canons هنا غرز pour le massacrer. Or que c'est une fragilité que tu ne peux pas supporter quand tu reçois beaucoup de trucs, beaucoup d'attaques qui n'est. Donc voilà, à un certain moment on a vraiment immergé, parce que le choix est en même temps. On a réussi les scènes. L'AIVA de lieu à encourager. Non, le public il t'encourage. Il فرح يسنا يشوف لنا يستعرف. Mais les décideurs, ceux qui peuvent, qui pourraient donner quelque chose, وذاك ورنات سوالور وقلنا غدا الناس نكسنا ما كان انسان نو شنو مثلكم كان تكتب الحاجه زعما تخدم الحاجه خدمت انا كنا نكون نخدم الخدمه انا ما كل شويه كسنا كان يويض voilà le problème ils ont peur de nous ils nous évitent ils préfèrent nous mettre à l'écart passer outre تكتب الحاجه par exemple voilà j'ai vendu le film à l'ENTV c'est dommage ils me l'ont payé il n'a jamais été diffusé jusqu'à maintenant ça fait 3 ans diffusé diffusé donc خلصت والله خلصت ils l'ont payé هي الكونترات عندنا غرسون يرحب بك اشي اقدم تصدق رويك باش تكتب الحاجه اشي تخلصن. Après, pour le conserver, c'est une façon de tuer, de massacrer quelqu'un, de vraiment t'obliger à fermer. يكشوف انت رولونسي ورا شنو رولونسي تزعن كي جا شحال وزا باش نتزنزا كاين شحال وزا باش نتفكا باش نتسكينا هذا انت شحال وزا باش يتخلصن هذا انا تزعن باش تتسادين ولدنا هي المهم السينما اولا كان وين يصوت السينما كاين قبيله يمكن تسوالها الفيستيفال دو سينما مازال كلي وزميراد وفاديس لا فيريتي باسكو سي نو ماشي في الفيستيفال قطع ماشي في الفيستيفال السينما كابيلو السينما il n'a pas décollé d'un iota والله chez les passionnés parce que سعنا راه غلالن وسعنا لي موين وسعنا même malgré ça la créativité l'envie de faire les moyens de réaliser et ceux qui ont les moyens de réaliser ils ont tellement de moyens que juste pour bouffer le budget ce qu'il y a n'importe quoi c'est ce que nous allons voir tout à l'heure d'ailleurs.
شابو ولا نقالوا ايش نقالوا جيسبر ماشي نقالوا كومام نو هو نقالوا وين يكون لا سيرتو دي شارع دينا il site Non, est-ce que tu non. vois le site non non Bien sûr, Kabylie News, je le visite. Je trouve beaucoup d'anecdotes liées. Tu sillonnes la Kabylie, l'Algérie. Tu ramènes beaucoup de nouvelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'aimerais bien que ce site ait une grande large diffusion باش العباد اصلا تروحوا توالين شويه صحان سداخل. Par contre, il y a des sites de propagande, d'insultes et tout, et qui sont des sites sérieux, objectifs, qui vont dans la Kabylie profonde, Kabylie News BMS, et alors, on a, enfin, qui je le visite parce que d'abord, premièrement, je suis un ami, donc voilà comment je l'ai découvert. Et puis à Taxahana, de temps en temps des nages, je suis très content. Vous le méritez quand même. Voilà. Voilà. Allez, merci beaucoup. Parce que tu gardes des ruches brutes. Donc, un petit montage avec mais il n'y a personne qui s'est soucié de faire un générique à la hauteur de l'émission. Il faut dire un générique. D'ailleurs, je n'ai fait qu'améliorer l'écriture. Je te passe des tâches il y a personne, il y a une اسم بلاقي par inspiration. Après, je me rappelle à Lina. C'est là que je suis faire des films. Je t'adore. جات نزور في اللي قدم واحد قدم واحد اشتريت ورا عندنا هذا المادة لكن انا اوثر كل واحد وجاب لك اليوم الناس عم يقطعوا واحد صافا ما سؤال حجز صوا ما لقيت شوف كنت غادي ميسيون ديريكت وديك لا رياليزاسيون عليك شو غامسلاي اش قاعد الناس لا شانسون تاع هكا كي كان يقول الناس بالك يدي سعد لكن الصباط MVS mode 2 l'après-midi des tels. صح En 2003 en plein canicule. صافا عقلي انت راه تمرتي Une dernière question كنا دائما الصلصه كتشيني مالغرا لي ديفيكولتي ندو النيت اكو سؤال من درنا كذا كرسنو ما نصحش كتشيني C'est ça que l'Aïvad parce que d'abord c'est ma façon de dire que je suis heureux d'être avec vous. Quand je me sens bien avec quelqu'un, j'aime bien rire parce que je sais que le rire ça détend l'atmosphère et pour moi c'est un cadeau, immatériel que j'offre avec qui je parle, à l'assistance avec laquelle je parle. Bien sûr, là où il فرحني كاس le rire يجي donc ça يعرفني je les inspire pour raconter des anecdotes pour faire rire. là où il تستفيد شحال هذا نتقنا يا تصور كان. J'espère que c'est pas ton cas. تسلم ربي غالي تسلم. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, donc j'ai 3819 amis, plus 15 amis, je ne les ai pas acceptés encore. Je vais te montrer comment j'accepte mes amis. Mais est-ce que ce sont les Non, je ne les connais pas, mais je vais te montrer maintenant comment je les accepte. Regarde par exemple. Les gays, je vois que la personne est gay, on a 20 amis en commun, donc je confirme. T'es gay, Didi Kabagi, t'es gay, je vais aller voir pourquoi elle me demande. Parce qu'on n'a pas d'amis ensemble. Ouais. Guy, par exemple, on dit 11 amis, donc c'est possible. Guy, je l'accepte. Sauf le FFS, je sais que c'est n'importe quoi, mais j'accepte. Les Guy Kharboucha, nous avons 260 amis en copain, donc je l'accepte. Les Guy, nous avons 103 amis, mais Emily Namiadi, je ne vais pas l'accepter tout de suite. Je vais aller voir pour, qui c'est. Hein? Très très bien. Wallah. Ami. امشي صدر اسكي تياون كيسي لكوني الفتكه